Ja, wat alofa tu nevia fi. So van malo yo sukariso ya mes faila to lo fai ona mau mai tato fa sala longa ne fiafi fa alofa tu ele so fa manu malo Yesu ya tato ainga ne fiafi ole tato mata upune ole tato leadership. If out talaina la fa pe, God is searching for leaders after his own heart. God is searching for leaders after his own heart. O lo sa ili le tua I ni tai e whapena o na nau o lato loto I le tua. Hafonga mai. E leo sa ili e le tua ni tai e yengi lako bachelor degrees. E leo su e le tua se tai e au le lei. Yo e leo sa ili fo e le tua se tai se tangata e maua lunga se mena sauwai lona ainga. E leo lo sa ilia e le atua se tai ma se tangata e loiolo na loto ia te ia. E se la availa le qualification le sa ilia e le atua o le qualification e qualify uma i tangata uma. When it comes to education, we know that some people are very educated, some are not. But when it comes to the call of God, he is not looking for qualification and piece of paper. He is looking for a person that is loyal on a lotto I le atua. 2 Chronicles 16 verse 9. A wa fofonga le li if taftulia I langi umma na te soani ia te ilato o e ua sao lato loto ia te ia o e fai whawaleale nei mea o le nei e a fua iona po nei o na iai o taua ia te oi. Amen. So here's what the Lord said. God said, God is looking for a heart that is loyal to him. The word is loyal. Loyal to him so that he can show himself strong in that person. O loo sa ile le atua se tangata e whamaoni lona loto ia te ia. Se isau waile atua e whaali mai eilo na mana. So all you have to do is have a heart that is loyal to God, and then God will demonstrate his power through you. God is not looking for people with master's and doctorate degrees. He is looking for a person loyal on a loto ia te ia. Mkaukia ke lola e pau wale le mele tu le atua. E fia maua le atua ni tangata e wha maoni o lato loto ia te ia. O ngā sauno le atua e wha ahali ma ilo na malosi. O le malosi la le atua le e mawhai e ka inga lato wha tino ina ngā luenga. O te leo wha atula e le anga le poto a oina e le leil poto a oina. Ai leo le qualification nga le sa I le atua ta ita. Su e le atua al tangata e wha maoni no na loto. Tangata e wha maoni no na loto ia teia. Ngā luenga sumal tolu whai upo lusu malua. O lo su e la le atua se tangata. Wafonga la o tolu tala tu sipa ia. Wana ave ese fo ia te ia. Wana whatuina le ia o tā vita e whai maula tau tupu. Wa ia molitino fo ia te ia. Ua whapeani. Wa o maua tā vita le tali o yese. O le tangata e tusa malo nei loto na te whai o mea umalava o te mana o iai. So awhai maila tā vita wa o maua, awhai maila tua wa o maua tā vita. It means that God was looking for somebody. O le whapalangi nei mai, I have found David the man after my own heart. So when the Bible says I have found, it means that he was looking. So he was looking for David and then he found David. He found David because the heart of the man was loyal to God. Maua loe le atua ta vita whawhanga la to Salamo e valsu maleiva whai upa lus fulu. Na maua loe le atua ta vita, the next thing that God did was that God anointed David with his own oil. Ia la Faitau mai wha mole mole. Wa o maua tā vita la au auna. Wa o whauina o iai la ua upa ia. Whawhanga o tofa mai. I found David, the man after my own heart.
And then the Lord God said, I have anointed him with my oil. Not human oil. God said, I have anointed David with my oil. Meaning that God was saying, this is not an ordinary oil. This is an extraordinary. It's a divine oil. The oil that belongs to God. Amen. When God finds you with this kind of heart, you can be certain the anointing that will come to you is not humanly made anointing. It's the anointing that is from God. Mele o te whātu e sele maanga i o whaingo mea lea tua. A wau ke wau kia ka wha pesa iri lea tua i le papoko ka ngaka. Ia longo inga ua malatanga te le i mosang whaspepa. Longo inga ua excluded ngai ka ngaka i le i mosa mangoia o ongai. A langa lao le mele sa iri lea kua. Ele o sa iri lea kua ngi masters ma ngi doctors. I mean, if you have that, by all means, that's good. Ma lo le sunga le doctor, ma le sunga le master, ma le sunga le bachelor. But that's not what God is looking for. He's looking for the heart of the man. Ke longa pau ngalo le mea le manga o ile tu o loto tangata. O ke vago ko e ke oe a nga maua ile tu ia ko nga loko. You can be certain e se ale fa nganga ile tu o natangata. A kongi ke wefa pea, bula me wale na val aule tua ia tangata o faile mea. It's not because they are smart. It's because of the heart condition. It is what's inside your heart. The word found in Psalm 89 verse 20, according to the Strong Concordance, means to meet, to cause to encounter. O leo puna leo le found ele Strong Concordance o lo na winga ua fetaui ia pe ua o ina au mai ua fetaui se mea po fea lava le mea na fetaui. So I want to say this. The only reason if fetaui tangata is because this person is coming this direction and God is coming this direction. The only way a meet is when they are colliding at one point. So you are coming from this direction, and God is coming from this direction, and you happen to meet. That's the word found means according to the Strong Concordance. Ma wala me fitawi ai le tua maltangata. Inga ua kukusa direction e ke aluai, ma le direction ai sa wele atua. Ai ale kukusa le direction like sa wele ma le direction la kwele apua, ke lua le mita ma le apua. But there's a reason I laying ahead le tavita le direction ai sa wele apua. There's a reason, because the heart of the man was going after the heart of God. When God is attracted to you, He will do anything and everything to make sure that you will collide with Him at some point. Aleanga lo loko. Ke wha mawalunga, ke wha sausilia, ke loko ke le wha alongo. Whainga tāi o ngā mītu mane atua, langa ele whapengā le loto le atua. A whanga o tēl tala tuswewe mai a, I found David the man, what? After my own heart. So David was attracted to the heart of God. He was going after the heart of God. And because he was doing that, they happened to collide to each other. When God found David, He anointed him with His oil, not just any oil.
kaukia. No wonder, you know, I don't know if you heard the story of D.L. Moody, that D.L. Moody was the founder of one of the top university in America. I think it's still called D.L. Moody University. No school before. But the man collided with God because of the heart of the man. And from no educational background to founding a university that trains the missionaries, that trains people for the ministry. Kusa po le ale kako ko nga background nga sawai. Po le ale ko nga ainga nga sawai pe mawalunga po le ala po ko nga ainga yelo ai. Te faiati oi ao nga mawai le tuar ko nga loko le look ai le manga o le tuar that is searching for. I tell you, pau wale mele manga mi ai le kua o lo loko saulo le kua according to the word of God, but he will display his power. He will demonstrate his power through you. Number 2, train your heart and your hand to lead people. I want to train your heart and your hand to lead people. Train your hand and your heart. Very common au faolainga. Fai tātou ngā whapunga fo ile o ka koe whaalangolango ile ngā pa i o le atua. E a whafonga mai. E le se me wha mga kua le ngā pa i o le atua. E se me ke le iloa. Amen. Wha manatu le ngā pa i o le atua. E mea lai te mamala mai. Mea lai te iloa. Ele inkalisi le mea lea. It will never be a piece of cake. E te taula o nā o ina, e te taunga train lo loto, train ma lo mawhau, train lo lima lea po lo wata mai e li, dai tangaka. Salamo e fitfuru ma le walu fai upa e fitfuru ma lua ia. Na whawhanga fo e ia te ila tau e tusa ma le whamaone lo na loto, na ia ta ia te ila tau le poto na lima. So he fed them, according to the word of God. So he fed them, o le King James version lea. So he fed them according to the integrity of his heart, and he guided them by the skillfulness of his hands. Avonga mai. O ko ke le voice ngaka, lau ke le loa, o le kaua i o training sia fai ele taita ingo lo wainga. Walanga ko ke lau tātou ele iain kako. Ele I ka kere ia onga pa ko nga di le sim ka ko wa e ko inga ho le o le pa le po ya oe ya po le fai ku upu ma fa nga kai upu ya ele se kai ya fasilo ki nga pa nga ko nga di le sim nga kilo ya so you're married, you got your children, you have no idea how to lead yourself. And so we will have families that are so chaotic. Ya nga la fa fonga mai fa mai na ia fa fanga I la tau o pula fa palenga sau le King James mai na ia fa fanga I la tau e tusa ma le fa maoni o no loto fa Samoa a yeah a le upula fa nga ma le fa palangi o le integrity po le tau le leia so na ia fa fanga I la tau ma le tau le leia o no loto ma ia fa tonu I la tau e tusa ma le ta mai o no lima. So when God said the skillfulness of his hands, he is talking about knowing how to lead. E ke vai fo isi ainga o le makua ke yotik lavonga ainga, simply because the man does not know how to lead his family. Yeah, by the New Living Translation, he cared for them with a true heart and led them by the skillful hands. New King James Version, so he shepherded them according to the integrity of the heart. So upuye whanga mai, he fed, he cared, he shepherded.
Number one, David fed the people from the integrity of his heart. Olo no winga la, atu no fon le matato mawa foi. O isi kanga ka pe kala ili afi le na fai maliu William. O isi tangata ele le la to they know how to lead people with their hands. A le makwale hanga le loko. O isi foi la isi kanga ka valea le lima. Ai ele le yo la to valea le lima. O isi kai o isi kanga ka ele hanga loko ai fa valea le lima. Olo no winga la o le me mana o mia e mana o mia le train o loto ko e train mo lokalima. Ya uia pa wal ko inga style of leadership ngo le foi o le kasi o le upolo kama e ke le mingoi loa fasi lo e fusi pau vape ke le. A o le feo ai mo ala fo ia ma la au ma me hapenga. Yo ke le loa ke le o kasauna le fa o le tango ki no kwa ese mamawa ma le leadership le fai. A le mea la no loina ya uia. E le ai ma se si fa penga o lo foi lo ka i kai. Man. You know, I think it's a myth to say that people were born leaders. I think it's a myth. Nobody was born to know how to lead. Everybody was a made leaders. I was a made leader, not leaders. So ole mela nei o lo poto e tai pe te fa pe na ona le leilo loto o le mega kaunga train e ka kaunga train e te tauna ha o hina al vale me la fa la tangata ele e se fa ha o ka ko sa mo pe ka le fie le mo le training ya you go le fie le mela it's a must. Can you imagine tanga ka le lo train ale la ku ku se me le fa. I'll give you an example. Let's assume you are in a plane, and I will happen to fly the plane that day. You're sitting in the plane, and I will call you on the intercom, telling you, this is Captain Seppi. I'm about to take the plane to Samoa. Please sit back and relax. I will try and learn how to fly the plane for the first time. Will you stay in the plane or will you run outside the plane? Will you stay or will you run? Run. Okay, why would you run? Why would you run? Can't you trust me fly the plane? You can't? Well, can you imagine a pastor who has never received any form of training trying to lead you guys? Would you stay or would you run? Run. Would you? Can you imagine people saying, I'm going to be a father? And then turn to the wife and say, I'm going to be a father, but sit back and relax. Can you imagine the kelo me collapse? Ongo le le training o kangaka. Man. Can you imagine a doctor who stands over you and telling you, look, you know, I'm about to put you to sleep, and then I'm going to operate on your heart. Please sign the consent form. Will you sign the consent form? No, you won't? Why? Why won't you? Because I was not trained. Yeah? Ele o la le mafo fa wo kanga ka le disaster le ku kupungi ku kongo e ka le sia. But simply because on le ola le mele, but can you imagine your spiritual life that you will end up in hell because the person that is about to lead you has never received any form of training? William never went to school. William was trained for 24 years.
And then he said, I'm a perpetual student, I will continue to learn. The Bible college is just the beginning, it's just a start. But everybody must be a perpetual student. You can never say you have arrived. You can never. Mga umia le training ka kako. Me wala le te fatu ai. Le kale si o ko ke le o tangata e le fie o mai trainings. O le mele ye pe pe ka wa ngau pe ka fa pe le ma ka o enge o e sa le training. But you have no idea that o le trust le tu ai ka ngaka e la ko ke handle inga le kale sia. E whalango lango I tangata I la ko loko e train ai. Ya ko ngula e ke le turn up training, ke le turn up training, le turn up training. And then the Lord choose the person who is being trained properly. And then you have been in the church a long time. And then the person takes over the leadership and you are not. Ka fongo to ka ua kele le mea le train me ngai linga na Tusi me ia tono Tusi pa ia mai na fafanga foi e tavita le nu e tusa ma le fa maoni lo na loto, meaning that he was working on his heart. But mai ana ia te tai e le potolo na lima. Bayoto, never underestimate the power of training. Man. Never underestimate that. Me wala ko vayoko o le tofinga le tu e tangata ma me wa avatu le tu e tangata fa mole e ma mengi o fa mangu yanga nga le tu e o mai fa kasi male ango isi blessings. Amen. Amen. O ko ke la isi kanga e pi le ango ye fa pe, you know, I'm happy with where I'm. Yeah. But what if that is not the will of God? You being happy because but that's not the will of God for you. The will of God is for you to go to the next level. And then God found David, the man after his own heart. If you are a person sitting here, make sure you after lo loko ile heart o le atua. Awange after lo loko le me malia lo loko. Ya after lo loko le me la e ile fatu le atua. Amen. Amen. O me la nge o kako leadership training CFA. It's a must because, you know, this is the only for in Bible colleges. But you are receiving form of trainings. Training CFI. So you are supposed to be encouraged to turn up and come. Number 3. Leaders are supposed to be giant killers. O tai e te tau o na veila tō mawhasioti sau ai. Mo Samuelu na mtau pasuma fitu whai pasfuru le tala le ya koriata ma tavita. So, yeah, Faitau mai ia. O whai mai Filistia, o unei o te whamasiasi le tu taua Israelu I le aso nei, tu umaia ia te au stangata ma te tau. Ole vala awale atu e tātou I tono le kalesia ma le ministry foi o tātou ngaruru e. Believe me, ole ke le yo le mausau ai e ki Apollo I le malo lo ti Apollo I me manao e fai e ka ofiel ole le yo se kupe ole mafo fa o le tangata o situation to Tupu ma me ke kilo ako ele wekle mele ole ke le yo le mausau ai e tu luma e fai kaula le kala le fai mai tala tu sipai e fa se furuaso e o mai ai e luange e lunga ya koriaka kawala au mai ya isalae ya la lafi dalo ya eliapo ma saulo malva
ia koe o le sikai au ale mela le fa le kai ama le fiafi. So in the morning Goliath was stand up and defy the army of Israel. In the evening he was stand up and he would defy the army of God's people. Fa se fulu aso nga le paua le mea le ori nga whainga o le lalafi. They were hiding for 40 days. They could not move forward. Le aise fe awe whaia, le aise development e whaia, and all they were doing for 40 days was just hiding. Le whafonga mai huela le si mea linga nga le mu I luma le ka le sia. O longo vinga fa pe o nga mele o le lafi ia Eliapo Masaulo fa se fulu aso o le fa se fulu fo nga aso le o iluma le faise me ai le faise ba manga le o fenga nga le la lafi al mele fa all the way to because Saul as the leader was hiding for 40 days, and as a result all these men were also hiding because the leader was hiding, the people were hiding. So, sabali vale a kuloka vika elise so kule lonta mai alo va yo no so lai o ta. E ala kuloka vika, ngal pawa le mele o le fa ngal la lafia o se va lungo sa wai vala au mai la lafi. A te telo, e ku fa le nga o le kelle yo me te ke ma fa nga pala i. O le me voila sa ka ngela fa. Ele ai ma se ele sanga me o fa ya I kangaka. Ngal pawa le me ngal le o la fa fe mai ai. Usanga vala au mai ya fe la ulia ele sauce au ele sauce puru fanga ele me se me usau ngale leo ala sa a mai ele kako ele tu fa le nga kilo le pa wale le basa ka ngile fa o le fa ngalo ngu ko fa fe ka la tulota vita le songa la kulofa ya saulu o ya mi la wodi io Eliapo Oile tangata le perito me ina le nga ke fai le ame le tu. Yeah, everybody knows the story. Ma lora kala ka vika ya Saulo, I will go and fix the problem. You stay put, I'll go and fix the problem. Ya ava ku fo ya Saulo ya. Ava me tala so wo le nga ko riaka ele you're only a kid, you cannot do it. Yeah, my tavita, yeah, I kill the bear and I kill the lion. I will do the same to that man. Yeah, la, kuloka vika mal maka, vilival maka, waku al maka, pal maulu, palasi o le mea la bito sinama na ye la faitau. Fai upu fia, lima tasi, lima fa, mole. Ba, lima tasi. Ono moe atu wai leo tavita ua tu lunga Filistia, ua tango ila na pelu, ua tu wae ai lo na wha moenga, ua na whasioti ai ia te ia, ma wawai ai lo na ulu. Ua waai Filistia ua oti lo lātou toa, ona so solai leo I lātou, ona tutu leo tangata o Israelu maiuta, ua solo vi, matuli lo ia Filistia, e o atu le vanu, ua o fo I le pui o e kerona. Lei, after le lo makakol kala. Nganga palasi o koriaka, kuku fa lunga mare au mea, halu no mare kuri lunga. For the first time, wale o koe le lafi, they got up, they saw that Goliath fell, the giant fell, and then they got up and they went forward. Afonga mai la, e kupu le ainga, e kupu le loku, e kupu se whala konga, e kupu... Awa peo le mea lea ka e whai, ngā le lafi ai, ngā o upu a mea lea whai mai o. Ia longo winga la, e wha se furu aso ngā le la lafi alka ko mea lea whai. Amen? Amen. Le o iluma le loku, le aise me whaia, le aise development me whaia, le aingi me whaia, piko so le mea lea iai, wa maa whau makaka, a whai le mea lea, o le mea lea kupu, a whai le mea lea, o le mea lea kupu, a kako o e ka e lulu kakaka, e umai fonga ngā le maa whau ai whawhika au le, ai pāua le mea sa kangi le whai, ngā le whawhewheo kako. Ngā kui whai lunga ka vika, palasi koriaka, oh, lo iluma makanga. Can you imagine? That's what the leader's supposed to do. E palasi lo lava lau koriaka. Oh, lo iluma marko ainga.
Wala nga ma fo fa uma ko le kilo uma ka ko wa inga lo sunga kai. O le ala umele la fa. E pala siro lo koriak. O le lunga maka. Ai ale pala si lo koriaka lo sunga kai. Lo sunga le lida. Al ko ainga. Ia fa pe nga fo marka ko e kalesia. Ko ke longa ko e umma le olanga nge ele ai ma se ka ko me wa fai. Amen. Amen. Ole me fo le te fa te ole me le fa ka vika e ma ka kia le ko nga loto no fai. Ku se le kilo ka vika ba ole te lo. E ova le maulunga o koriaka. E fa mai iva fuku au ke le lo la pola ko ngale o bio nga pe wa. I'm just imagining according to the account, the narrative. We know that David was so small that this man was so big in stature. And if we are to match the strength of Kavika Marakale, there's no way. I'll tell you, okay, Lord, me fenga lenga nga fa ya kweli hapo. Alwe vai ka ko pe nga le luwe ka ko ma moele, alwe vai ma moele fa kia e kia le vai. Ko kala ki kilo sa yi. Ma ho fa nga eli hapo. Ale ma fo far ka ngaka eli hapo. Me David, no, I kill the bear, I kill the lion, I will do the same to him. Okay, fakula le lopo elia porka ka mo so mo pe o para ki le fa palati o para ki le o so lo mo le fa ko o so nga elia po fa se fu so o lafi wo te fa te o e palasi no lo koriaka ave le o finge mo lo fa o e va ko ka e ku ko vai makua ho le a ke va ku le e mo ko lo makua sa ke lo a wal me ka le a si ke me va ver e mo lo makua e fa le a me pa ka o kia ha o kilo ngel me nga fai ele tu e fa ngai vidiam he was talking about buying the land. We had no money. Starting the TV, we had no money. The radio station, we had no money. Buying Vaitele, we had no money. Buying Papoka, we had no money. Ole o ko yai umai fongo ia. O ngā fongo ke ai ka whaalongo longo I mangako ka ngaka. Hello, ku fo le mai. O we ai lo malama me ka properties. A ka ko fa ka o le fa ngwa le lobe fa fe ya ku fo le o e ai lo fa ngwa ke malama le me o le mangako mo fa me. E na si ko inga sa vai fo e vo fo le ngo ka fa. E ku fa lu nga ka fa ma ko fo mai. La sunga le tait ka mi le aposko. La sunga le tait. Se au fa mai le tu e fa ka. E fica com sanga coupe. Fa me sanga coupe. Ko fa ko me sanga coupe fa ka wole me. 2 or 3 years later, $4 million was all paid off. Or 2 million. Was all paid off. O le fa e kanga e ko kilo le fa e ka le fo ke fa ka lo le la fa me fa o le mo kwa ke le o le fa e ka. That is now value at probably close to $10 million. And it's all paid off. O le mele o te whātu e hoi le ia maramala mai tātou. E leo whalangolango le tu e so pawa ma so malosi ma so mawhai. O le whalangolango le tu e atu e pe kongeki lo whaku ma le whaku le atua. Pe maka I ke maramala mai le mela i le loto le atua. That's what God is looking for. He's not looking for what you can do. A te vatu fo I tatu ai ngā teitai. A ua kau ke mawhau whau ka ngaka. Su ele mele I le loko le atua. Whai ngō fie ngā kako whaia whai unga e whikauhi. Me o whai unga e halana whai unga e whikauhi.
anga e whekau I le mea o le mea lea wa leio te tatou whai le whai unga lea, ona e whetau, e manga o mea le train o kako loko, e mana o mea le train o lo lima pe wha whenga kai kai. Because this is not human leadership, this is spiritual and divine leadership. E se ar kai kai inga lea tu. E kai kai e lea nganga pa I o lea tu kako. O lanta ita inga wha atatou, e re whaia ingi me kei longa ki o mato, o le whatua tua mai ha, o le whatua tua o le ha, o lo wha lango lango, I le mea e te lewa ai I ai. Ma lo wha moe moe I le mea e le tino mai. E se ala ko nga leadership e whai kongo le loko. O le kako wha lango lango I mea ha, ta te lewa ai. Me vole te fatu, le vole ko lo ku ngi kausang, o le to tele o tangata. E fiu enge o ke sa we Friday training e ke le ka kai e sa. Ai vai o e ala nga stay up lo ko ma e fa ko ku. Anga le ki fa longo le o nga train o. And the more I receive the training, the more sui e lo loko ma sui e lo wanganga, ma sui e lo malos. Amen. A wale suia lo malo si nga ke lo fa longo se o nga ngal pawa le menga ke fa longo nga le menga ke loa ma lo ma fa fa le kangaka ngai ya vai vole o le mea la vanga ai ko vole ka usanga o le mea ko o le ka usanga o le mea ko le ya se me okupu because o lo tai le ka le si e tangata ele o ina mai kala li si fefia ya mo ia o SPA ya ina tangata le leo to ngaluenga o faku le ai ma se singa pa uma le lang faku o e sa no mai fa pena amu ia o e ka faku ele ai ma se se o mako o loku nga palasi mai le lang nga o mai umma ka nga le lalo lang amen fa me si ve o la le winga la tala faku you train your people The only way we have good people is to train people. They are from all sorts of backgrounds. What we need to do, we bring them, we empower them, we train them, we give them the skills, we train their hearts. And then you die and go and be with the Lord and let them take over the church. This church does not belong to Sepi or anybody. It's God's church. When my time is up, I'm gone. You will have to choose a person to take over. You know what? You will regret, but you cannot redeem your lost time. Whenever the training is called on, turn up. Don't curse your job. Your job was supposed to be a blessing for abundance for your family. But when you make excuses on the basis of your work, you are simply cursing your work. When I was working, I made a decision for roster fai roster mako ngaluenga ya walo lo wale fi kau kawa ule sa ule lo awale ke fai ngaluenga o si kai mi o ke roster le po o si kai mi ke roster le po fi kau ya aya roster ile au yo ngai lo ya walu le wa ele si pikonga mato ngaluenga ka le bureau and so ingala ki pula e pik fai ngaluenga pik ile fai ngaluenga ya walu le ya fa le se holiday pay ya ngala walu ya wo maria le se holiday pay e mawa o ki alu nga available I never want to make an excuses for not turning up to church kami ngo kele fa fa ma kilo ko ya e kele lo pisa sanga mi se sa wa se lo so I will do anything and everything to make sure okay available ile afo ile mo lo anga wo loinga o makoai o kalikonga wia o ile ye fa manuanga le atua it's honoring God and it's serving God. Yeah.
Ele whamolunga, you guys all know what the Lord has done. I don't want the people on the internet to know what happened, but you have seen what happened. Saulo le akua su e le akua le awana bless I oe financially. He will find a way. God will never run out of ways to bring the blessing when God knows that you are trying to honor Him. Amen. Me foi ngau ke vau ke to ele fai nga kai le tu na fai me na pe afa pe e lai lo le tu le loto na ye te oe ya lo wa o va ma le fe kau o apelo resign o ka nga resign na okay o te fa mata lai le ngalo ke o nga so nga kangi lo o te li fia e le ka ngalo ke a o me nga fa u ye le tua ma kofo e tua le ki ngā le nā te imi le ai se kupe. Keke le ngida le i. Ia whai mai si o le empty tank a whai mai au ia o le enough. You're trying to honor God. I never want to go back to my job. Because I know if I love it, yeah, the Lord is merciful and He cares for us. Amen. Number 5, David was coming to the end of his ministry and he has already trained his leaders to kill giants. So David killed giants. Walaka inga fa iwi ulunga luenga kavika ya awa tu lai mai loa kama inga train o fasioki ya mosawai. Ya Tusi lalo lo Samuelu lo suma tasi fa upa suma fitu suma sulima suma fitu Faitau mai ya ona toe tau le o le tau a Filistia ma Israel wa lui foita vita man au na fa tasi mai ya wala tau ma Filistia ona vai ai le o ta vita o ise pepona foi o sole fa na wa rafa o le mamafa o na tau e tolu se lau o se keli o apa me mea o ia wa fusia ile pelu fou na fa pea ia na te fasia ta vita ona soani lea ia te io apisai le tama se ruia mana taia Filistia ma fasiotia o ia ona tautoa i leo tangata ta vita ia te ia ua whapea e te le toi mali watu mai mātou le taua ina ne te neia le malama o Israelu. Yeah, amen. So basically o le mena tupu wa matana le toi malosi toina wa makamai vel toina but wa umanga train ang kamba wa umanga train le se wali e fasioki sa wai. Ya, oleh ala fe mai, mai ala ku le sau ai, o le ngol sau ai, o ispeno. Sau le sau ai le ispenopi. Ya va sa mo apenga. Ispenopa. Ya ga o penopi po ispenopi. Ispenopa. O ispenopa, ya ga pula ka ko sa mo ku. Ya. Sau lo kamanga, la sau fa shoka vika. Sau lo kamanga e fa shoka vika ai tu la i mai lunga apisai o longa nefiu. Ku fo longa nefi o mga train alo ako ala o kamalea kili sa wainga ha ka ukia me aya nga fa pela wa vai fo siko ingo ka vika o lon te sanga matua ai le ai masesi o training ai fa sio ki se sa wai e longa vinga o ki ka vika ko fo ki mo makankai me Aka ke wakula o kala no fumo ma va fa le ka hu le mele o le train o kangaka. Get them ready to take over. Amen. A success without a successor is a complete failure. Ya, fai upa suma le valu fa mo le ma. Mun muliane nei mea o to tau le tau ma Filistia i kopa. Ona fasia leo se ke pai e se pe kai o le sausa o sapa o sole fa na rafa. Ya, ele umane o mai sawai, e o mai sawai, uma fa soki le sawai, ala ko sawai le sawai. O te vatu vo, yo le kale sia, malo ainga me ele ka e palasi le sawai, ko sawai le sawai, me o sawai le fe o ayo. Pa mai to tau vo le sitawa, ya sawai ka manga oi. Sipekai. Sipekai. Sawai ka manga o sipekai from Usa. O le ai o sipekai o sau ai ngai ngoia safa boy
Oh, I love it. Sapa. Sapa, sapa po safa. O sapa. Ya nga, sapa. Yo, samsi pekai, another descendants of the chance, all of them kili. Tangata ia train a kavika. So David was a giant killer, and he trained his people to kill giants. Ya longo winga again, angale ai la kamale ang fasi o kia sa longo winga woki kangaka, and everybody's dead. Vai upasuma leiva. During another battle at Cobb, Elihan, son of Jair from Bethlehem, killed the brother of Goliath. Yo, tangata iyo tangaka train may kavika. David trained his people to kill Goliath, to kill giants. Verse 20. Another battle with the Philistine at Gath. They encounter a man. Yongo kamay may lima. Yongo kamay may vai. Yo, my descendants of giants. Yeah, again, Saula ia leo Jonathan, son of Shimea, David's brother, killed this giant. When we train people, our people will know how to kill giants. For yai foi saka isa ay nga palas. Ya, vai. Alu foi oi isa ai fa palas. So the pattern lenga mai ka vika nga tite ka nga ia, that is, he taught his people how to kill giants. He showed his men how to kill giants. As a leader, we need to know how to handle big problems. If you know how to handle big problems, the people that are following you will also know how to handle problems. So, and I tell you, it's a must for all of us. 2 Samuel 7, verse 9 to 16. Sa o iai fo ia te oi mea uma na e alu iai. Ma o wha o matia i o luma. E na ita ia... O lea tala noa lea tua ia tawita. O lea tala lea tua lea whea tawita. Ia Faitau pia. Ma o wha o matia i o luma. E na ita ia te oi umalava. Na o whaia fo i mo o ele i ngoma malu. Pe o ingoa o ali i te tele lalangi. O te tuu atu fo ise me Nofoaiga o nu o Israelu. Ma o tu toina i la tou. E maua i lava i lo la tou lava nuu. E le toi whaanga e tia i la tou. E le toi whaasawa fo i ate i la tou, o e a mioleanga, e pei o anamua. E a fua mai i le aso na outo fia ai whamasino, e pule lo nuo Israelu, ua maua fo i e oe le mapusanga mai a te au, i e na ita i a te oe umalava, ua ta uatu fo i e le li i a te oe, o le a whaia le li i so a inga, a wha ato ina uaso, ma e ta oto wha atasi mauta maa, o na ufatu ina i leo so lau whanau, pe a mawai atu oe, e tupu mai ai i a te oe, o e whaatu mawina fo i lona malo, o ia lavana te whaia le fale mo lo ingoa, o te whaatu mawina fo i le no whaali i o lona malo e whawavau, e whaia o mona tama, e whai fo i o ia mo uatali, a ngasala o ia, o te a iatu i a te ia, ma le sasa a tangata, ma le tā tangata, ai le avese ina lo walofa i a te ia, pe o no avese i a saulo, o le na o avese a... Whonga nā tau le me tupu, nā mo ka sala woso sawa le bele lea, wha i umai le whai kaunga leo maa. Pa mai le tala le atua ia Tavita, a uma oe, o te alofa i lo watari. O te whaatuina, ma whaatu mawina, lana Nofoaiga, awe mai anga sala o ke awa i lo watari. O te alofa ia te ia, simply because I love you. So, a mea, tu say, iwa le lei mea na whaamanuia i le atua ia Tavita. So towards the end of his life, God said to him, I will make your name famous, influence, territorial impact. Amen? O le mangaia i o le mea o lau impact i kelo vaenga o le lalolanga. O ia i lau whaamanuianga o lau olanga. The things you do like bless sa isi kamaka. Number 2,
I will provide an undisturbed, secure homeland for your people. Secure home. Number 3, evil nations won't oppress you. Freedom from oppression. Number 4, I will give you a lasting dynasty for your children. Headship. Number 5, David's son will have a kingdom that is strong, reign in life. God said to David, I will take Solomon my son, I will take Solomon as my son. I am going to take your son as my son. Can you imagine knowing that your son now belongs to God? I will be Solomon's father. If Solomon sinned, I will correct and discipline Solomon with the rod like any father would do. That is called inheritance. Number 7, my favor will not be taken from Solomon. God's favor will remain on Solomon forever. Number 8, your house and your kingdom will continue for all the time, and it's called stability. Number 9, your throne will be secure forever. Kingship forever. Ako kilol meng fa manguya ile ko akavika. Olono lotto. Man. Loyo olono lotto ile tuo. Kelo mga umia ile ku nga kai fa maong ila ko loko ya ke ia. Nangal mele a umanga vanga lotto yole a vanga ku loko o a mga muli lotto ile si mele ole muli ku loko ile lo se me fe koso inga e saule jo wa fiwe so lo loko nga lo kingo le ia la a vanga so lo loko. Wa pe wa se lo loko ko ngolo kingo e kamina milo so fa pe o. Number 9 means spiritual growth. There were 9 blessings. Spiritual growth, wisdom, and completion. Yeah, and then I want to close by quoting some of the very famous quotes. What it takes to be a champion, what it takes to be a champion, what it takes to be a champion leader. Joe Frazier, a former heavyweight boxing champion, once said, champions are not made in the ring. They are merely recognized in the ring. What you cheat on the early lights of the morning will show up in the ring under the bright lights. Joe Frazier, o le champing il fusu. E leo ko kongo le maya e fa mangwe ngai la ko. Ba wa le mele fa kongo le maya e recognize lo achievement. Fa lango la champing e la mele fa il pogisa. Fa lango la champing e la training la fa. When nobody is looking at your training, if fa lango la champing wa ke sa lo under the bright light. Iloa kangakala umela sa fai pungsa. O se kai le kakalo e lo le ya kangaka ila lo le mala malamba. O se kai le si ka kiel ku spa ia e ke kuro lungal pulela e lo le ya kangaka fa vale ya. O se kangaka ke le fa mahong ilo wona. E ke kura la poisa lalo le mala malamba vele ke meia hode. But if you are a lion and a tiger in the dark, you'll be a lion and a tiger under the bright lights. Keno e lo le le ka lo le fa maong i lo mele fe o e ska ka le ka kalo o ska ka le fe ko ku se pa ia e ke sau i e lo le le ka fa vasi o mele fe. Your prayerless life will show when you stand in God's presence. When you do not read and study your Bible, you will
preach sermons that is all over the place. So disorganized. Your lack of personal development will show up when you are under pressure. E lo le leia e ke under pressure lo e lo le leia ya wa e le together. Walanga e le together when you are under pressure because le ai masau personal development e ke le developing lo loko le developing wa mio le o attitudes. You are under the bright lights. Everybody sees your bad attitudes. During testing time, trials and tribulation moment, you collapse so easily. You know, they collapse. They just cannot handle any problems. When I came, I can't go. I they don't say me because they can't even handle the problems. The solution is not for you to keva. The solution is for you to sit down and absorb pressure. It's draining time. James Corbett once said, you become a champion by fighting one more round. When things are tough, you fight one more round. Ya wo makamaka lai fusu awal awali sa kama se to ya kama you fa pe wa umar fusu angala. Kifa la kama ku fa ngala kama le. Ko kale long ko saude sibro. Ma wal me la kama la wa yo ki lang panga. Le foka mangiang para sila kama. Imagine if he gave up in the first round. Well, amen. Because you never know one mouse away by I don't want a malo molo rubion kala. Maria James Corbett, it was a boxer. He was a journalist. But a long observation he made no matter. Wa lu hoile fayanga stories o mo fusu ahoele o inganga observing that people that decided to fight one more round just got lucky by one lucky punch that takes off the opponent and win the battle. Ya wo fayatu name anga le telo o le la ka ko ku ngi kausanga pe fia fo nyau ka mir sanga marki Apollo. Ya wa te loa la foi tau sanga sa la observation la ia nga maka fo tau sanga la a course fudulu o rounds la ke fusu mai ya o mai la fo tau sanga pe lua rounds over ko o fiu ko kilo tau le sa ya o ku fa un ko sanga wa makwa e o ki mo ya. You win the battles by fighting one more round. Amen. Let's do the best we can. I pray that I wanted all the pastors and elders because this is training time. This is preparing the church for the next phase. We don't know what's going to happen tomorrow. One thing we know, we're all going to die. But at least when the next person dies, the next person will stand up. Worship center. When we die, but when he died, God rose up tall. Now William trained all these years and prepared to take over the leadership. When William died, can you imagine? In fact, To is now moving to the next level.
the church is still going very nicely. Amen? Ia ako le fa nga kupo se me fa pe ba make ya e fa fa mai ya ola fa me fenga e mo fa fa make le loko e le se loko se nga ko le loko le atu fa fenga e fenga ka pe wa make ya wa pe la ko loko fa fenga e fenga ka you know, never try to curse something that God has blessed. God blessed the church, don't try to curse the church. Amen. Amen. Ya da tu la me ne I think we are very close to the crossroads, and you know, the changing of things on the kulanga ukako e me o tatu ye nei taimi ma me lo tam faile tu e fatonu le kalesia e va fonga mai ole I'm figuring out to e ko lima to sanga ye to atolo fits full. So this year I'm going to be 66. We've got 4 more years to go to 70.